Tangirana n'umusore w'imyaka 37 ndako no musaza w'imyaka 37 wakoraga akazi ko mu rugo mu karere ka Gasabo yasambanyaga umwana wo muri urwo rugo kwa ba boss we w'imyaka 9 yarangiza agafata amashusho akoresheje telefone ya smartphone. Uyu ngo kugira ngo avumburwe ni umuntu baturanye umukozi mugenzi we wafashe telefone ye yareba muri iyo telefone agasanga harimo amashusho uwo mugabo ari gusambanya uwo mwana w'imyaka 9 nigeze abwira iwabo ko uyu mugabo yarasanzwe amusambanya. Ubazwa cyangwa se wakoze kino cyaha yemera icyaha akavuga ko yabitewe n'ubusinzi ariko abisabira imbabazi. Bityo rero urukiko rukaba rwamaze kwanzura mwibutse ko amategeko ibyo ateganya ku muntu ushobora gukora ibyaha nk'ibi ngibi byo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 by'umwihariko umwana kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 14 y'amavuko. Iyo umusambanyije ushobora guhanwa ndetse ukaba wanafungwa ubuzima bwawe bwose, cyangwa se mu gihe waba ukoze ibyo byaha bikaguhama mu mategeko ugasambanya umwana uri hejuru y'imyaka 14 ushobora gufungwa hagati y'imyaka 20 na 25. Icyaha cyo gusambanya umwana akurikiranyweho giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059 akanyerezo 2023 ryo kuwa 4 akanyerezo 2010 akanyerezo 12 akanyerezo 2023 rihindura itegeko nimero 38 akanyerezo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu musore rero w'imyaka 37 wasambanyije uno mwana dore uko byagenze mu buryo burambuye. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bwakurikiranye dosiye uregwa umusore w'imyaka 30 y'amavuko wakoraga akazi ko mu rugo akurikiranyweho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 9 aho yakoraga. Umusore yafashwe ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 2025 mu mudugudu wa Kamana akagari ka Karuma umurenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo afatirwa mu rugo yakoragamo. Ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru buvuga ko akurikiranyweho kuba mu bihe bitandukanye by'ukwezi kwa 8 2025 yarasambanyije uyu mwana. Byamenyekanye ko asambanya uyu mwana ubwo umuturanyi wabo yarebaga muri telefone y'uwo musore agasangamo amashusho yafashe ari gusambanya uwo mwana. Mwibazwa rye uregwa yemera icyaha anasobanura ko yatangiye gusambanya uwo mwana mu kwezi kwa 8 2025 ko kandi byose bitewe n'inzoga ndetse abisabira imbabazi. Cyaha cyo gusambanya umwana akurikiranyweho giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059 akanyerezo 2023 ryo kuwa 4 akanyerezo 2012 akanyerezo 2023 rihindura itegeko nimero 68 akanyerezo 18 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu nguyu rero akaba akurikiranywe ku byaha nk'ibyo ngibyo byo gusambanya uwo mwana nyine. Reka dukomeze n'ayandi makuru ari kuvugwa hirya no hino ndetse ku isi hose. Muhanga Shongwe mu Buga Kigarama umusore witwa Rukundo Jean Claude wari umaze iminsi ashakishwa akekwaho gufata umwana w'imyaka 4 ku ngufu yafashwe ndetse banamusanga ari kubaga imbwa, aho yavuze ko izo nyama z'iyo mbwa azigurisha abateka amasambusa. Umusore wari urimo ushakishwa ndetse urashizweho gushakishwa bitewe n'ibyaha yarakurikiranyweho birimo gusambanya umwana mutoya cyane w'imyaka 4. Nyuma yo gukora icyo cyaha bikamenyekana uyu musore yahise irengero kubera ko yaraturutse kuva icyo gihe atangira gushakishwa hasi hejuru, gusa iza kurangira afashwe. Yemera icyaha akavuga ko yasambanyije uwo mwana n'izo mbwa bamusanze ari kubaga, bikavuga ko azigurisha abasanzwe bateka amasambusa akaba aribo bazimugurira ngo kubera ko bituma bunguka amafaranga menshi, ntago ziba zihenda nk'uko bahenda inyama z'ihene cyangwa se iz'inka. Umusore Rukundo yahise atabwa muri yombi ahita ajyanwa gufungwa ndetse kugira ngo atangire akorerwe dosiye imushikiriza ubushinjacyaha ku byaha n'ibyo ngibyo byose yashinjwaga. Gusambanya umwana uri mu kigero cy'imyaka munsi y'imyaka 14 nk'uko yabikubwiye aba ari igihano cya burundu, ndetse icyaha nikimuhama bivuze ko azafungwa ubuzima bwe bwose kubera impamvu unyoroshyacyaha nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Nanjye nkubwira ngo niko bimeze, mwirinde guhohotera abana batoya cyane kubera ko ni icyaha kandi usibye kuba bibagiraho ingaruka namwe ubwanyu bibagiraho ingaruka birimo n'izo kuba mwafungwa ubuzima bwanyu bwose.
niyo yaba ari hejuru y'imyaka 14 ku myaka 20 na 25 ariko iyo bimuviremo uburwayi ubumuga ndetse n'ibintu bishobora kuba byamuteza ibibazo nk'uburwayi budakira igihano kiba igifungo cya burundu. Kanda subscribe ahangaha tuzadusubira n'ibindi biganiro.